Nyuma y'igihe cy'umwijima w'ubukoloni umugabane wa Afurika wanyuzemo, uyu mugabane wanagize ibyago byo kugoma amakimbirane akomeye y'umwiryane udashira. Abawutuye byatwaye igihe kugira ngo uyu mugabane utangire kugenda wiyubaka, ariko nyuma y'igihe Afurika yaje kuba hamwe mu hantu hari inyubako z'igitangaza zirangaza abazigezemo. Abanyafurika bishimira kuba bafite, twahisemo kuvuga inyubako 5 zirenze izindi muri Afurika zigaragaramo amabendera y'ibikorwa remezo no kwiyubaka guhambaye kwa Afurika. Inyubako 5 zikomeye kurusha izindi muri Afurika, urakeka yuko harimo Kigali Convention Center yabiri ku mwanya wa kangahe? Kurikira iki kiganiro ushobora kuza kubona igisubizo byanze bikunze. Izi nyubako akenshi zitwa igitangaza kubera amafaranga adasanzwe zashyizweho, buryo zubatse ubwazo n'ubuso ziteretseho ibindi by'agaciro bizigaragaza nk'izihambaye kurusha izindi muri Afurika. Inyinshi zagiye zubakwa mu ishusho itangaje ishingiye ku mico n'imigenzo gakondo y'ibihugu zubatsemo. Mu gutegura uru rutonde twifashishije intonde zitandukanye zikorwa n'ibinyamakuru, abanjeneri b'abahanga mu kubaka, a construction review online.com, skytrapocenter.com ndetse na Answers Africa. Ibyo tugiye kwifashisha umwanya wa 5 turahasanga inyubako 2 z'igitangaza zinganya agaciro k'amafaranga yazigiyeho mu iyubakwa ryazo. Izi nyubako ni Port Saitao, The Pit of Umuranga, ziri ku mwanya wa 5 zinganya agaciro k'amafaranga n'uburyo zihenzemo. Miliyoni 138 z'amadolari y'abanyamerika nizo zagiye kuri izi nyubako zombi. The Port Saitao ni inyubako ndende irusha izindi zose mu mujyi wa Ketanga muri Afurika y'Epfo. Umuturirwa ufite umwihariko wawo urebeye ku ishusho gusa, ikagira uburebure bwa metero 139, nivo magorofa 32 agaragara hejuru. Inyubako 5 ziri mu kuzimu mu butaka, yubatswe hagati y'ibihumbi 2011 n'ibihumbi 2014. Naho The Pillars of Umuranga ni inyubako yubatswe mu buryo bujyanye n'iterambere rya Afurika y'Epfo, ikagira inzu zo kubamo, apartment ziteye imbere cyane aho kwicarira amazi y'inyanja n'amazu y'inama. Iherereye i Durban, KwaZulu Natal muri Afurika y'Epfo. Inyubako ifite nivo 32 yuzuye mu 2018. Umwanya wa 4 inyubako z'agatangaza muri Afurika hariho inyubako yitwa Corinthia Hotel Tripoli, yuzuye yitwaye akayabo ka miliyoni 152. Inyubako ihenze cyane ibarizwa mu mujyi rwagati wa Tripoli muri Libya. Iyi nyubako igenzurwa n'isheni y'amahoteli ya Maltese Kolinski ya Hotels International, ikigo mpuzamahanga gikora iby'amahoteli. Yubakwa yitwaga Corinthia Bar Africa Hotel. Ni inyubako ikabakaba ibyiciro, iri mu hoteli 5 yafunguwe 2003, aho kuva icyo gihe yafatwaga nka hoteli ihenze kurusha izindi zose mu bijyanye no kurya iraha muri Afurika. Ifite uburebure bwa metero 120 uhereye higaragarira ku butaka, ikagira nivo cyangwa se amagorofa 28 ari hejuru y'ubutaka n'izindi 5 ziri munsi mu kuzimu mu butaka. Umwanya wa 3 urahasanga inyubako icyicaro gikuru cya African Union Conference Center and Office Complex. Ni inyubako iherereye mu murwa mukuru wa Ethiopia, Addis Abeba, yubakiwe kuba icyicaro gikuru cy'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, The African Union. Bayaruzuye itwaye akayabo ka miliyoni 200 z'amadolari, nibyo bishyira ku mwanya wa 3. Ifite uburebure bwo kujya mu kirere bwa metero 99 n'ibice 9, ibituma ariyo inyubako ya mbere ndende mu mujyi wa Addis Abeba. Reka dutinde cyane kuri inyubako kuko ifite ikibazo cyane mu bijyanye n'umuturage wese wa Afurika hamwe n'umubano mpuzamahanga wa Afurika ndetse n'Ubushinwa. Iyi nyubako nkuru gutya ishushanyije kandi yubakwa n'abahanga bo muri kaminuza yatwaye miliyoni 200 z'amadolari, miliyari zirenga 190 z'amanyarwanda. Aya mafaranga yose nta na rimwe rivuyemo, yatanzwe na guverinoma y'Ubushinwa. Igishushanyo cy'iyi nyubako gisa n'amaboko 2 ari guhoberana, bikagereranwa n'umubano ukomeye hagati y'umubano wa Afurika ndetse n'Ubushinwa. Hagaragaramo kandi igihangano gakondo cy'Abanyafurika ndetse n'ikimenyetso gishya cya Pan-Africanism. Umunara muremure w'inyubako niwo ufite metero 99 z'ubujyejuru, zisobanuye neza amasezerano ya Celte yemeje uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe hari ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9 1999. Ibintu byakoreshejwe mu kubaka inyubako hafi ya byose byavaga mu Bushinwa, maze bitwara imyaka 3
kugira ngo inyubako ibe yarabashije kuzura burundu. Yafunguwe ku itariki 28 z'ukwezi kwa mbere 2012. Ukwezi kwa mbere 2018 harashize imyaka 6 inyubako nk'iyi ngiyi ifunguwe. Inkuru mu binyamakuru bitandukanye nka Le Monde y'Abafaransa yanashimangiwe na Finance Times. Ishami rishinzwe ikoranabuhanga rya African Union ryavumbuye yuko kuva mu ntangiriro z'2017 ko systeme ya mudasobwa y'izi nyubako zose hari aho ihurira na server za Shanghai mu Bushinwa, ndetse amadosiye menshi y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ubu ngubu bakaba ari mu biganza by'imashini z'Abashinwa i Shanghai. Bikiyongeraho ko inyubako harimo udukurura amajwi turi mu bikuta tw'inyubako, inama, abakozi b'inyubako, byose byakirwa n'abatekinisiye ba Shanghai mu buryo bwo kwiba amajwi. Systeme za mudasobwa z'inyubako zikurwamo, ndetse n'umuryango w'abibumbye wanga inkunga y'Ubushinwa gushyiramo systeme nshya ya mudasobwa. Le Monde yavuze yuko umuryango wa Afurika yunze ubumwe wayishingije yuko Ubushinwa bwinjiye African Union mu rwego rwo kwanga kuzambya umubano uri hagati y'Ubushinwa ndetse na Afurika. Abayobozi batandukanye b'uyu muryango bahakaniye kure iby'aya makuru, bavuga yuko ari amakuru agamije kuzana agatotsi hagati y'Ubushinwa na Afurika. Ukwezi kwa buki bari barimo benshi muri iyi nkuru byavuga muri itangazamakuru by'Abafaransa. Gusa nubwo byose byabaye ntibivuza nuko inyubako ibi ya gatatu mu nyubako zirenze kurusha izindi muri Afurika. Anya wa kabiri inyubako zihenze cyane muri Afurika hari ububiko bw'inyandiko cyangwa biblioteke ya Alexandria mu Misiri. Inyubako yuzuye itwaye akayabo ka miliyoni 220. Ni isomero rikaba n'ububiko bw'ibitabo bikomeye cyane by'amateka y'igicumbi cy'umuco w'Abanyamisiri na Afurika muri rusange. Ahabera iserukiramuco n'imurikabikorwa rihambaye rihoraho. Imigaragarire y'inzu urebeye inyuma iratangaje cyane, dore ko iri ku nkengero z'inyanja ya Mediterane, aho itangira ubwami bw'abami bwa Misiri. Aho inyubako iri neza akayaga k'inyanja kaba kakugeraho nk'ako kanya. Imbere muri iyi nyubako yifitemo ubushobozi bwo kubika ibitabo bibitse neza bingana na miliyoni 8 zose. Ikagira ibyumba byiza cyane ibikorerwamo inama zitandukanye, n'ibyumba biberamo imurikagurisha n'ibitaramo by'akataraboneka. Imirimo yo kubaka inyubako yatangiye mu 1995 nyuma yo gutwara akayabo ka miliyoni zirenga 120. Yafunguwe ku mugaragaro ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 12 2002. Mwaka wa 2010 iri somero ryakiriye impano y'ibitabo 500,000 byatanzwe na Bibliothèque Nationale de France. Iyi mpano yatumye iyi bibliothèque iba isomero rya gatandatu rigana mu masomero yose abitse ibitabo by'Igifaransa byinshi ku isi. Kuva iyi nyubako yafungurwa ku mugaragaro yamaze imyaka myinshi cyane nta yindi irayisimbura ku mwanya wa mbere. Inyubako zatwaye akayabo k'amafaranga menshi kurusha izindi muri Afurika. Kugeza ubwo haje kuza inyubako tugiye kubona ku mwanya wa mbere, inyubako y'agatangaza yatashywe mu 2016. Iyi bibliothèque ya Alexandria imaze imyaka igera kuri 14 yose nta yindi irayihiga. Ubwo ni no ku mwanya wa mbere tugiyeho. Urakeka yuko ari iyihe? Hasi inyubako yo ku mwanya wa mbere mu zindi zo muri Afurika ni iyihe? Niba warasomye cyane ibyo n'inyubako zo muri Afurika, ushobora kuba uyizi cyangwa uyizi watangiye kuyikeka, cyangwa wasanga wari usanzwe uyizi. Ku mwanya wa mbere ariho unasoza urutonde twahisemo uyu munsi rw'inyubako zihenze cyane z'agatangaza muri Afurika. Ni inyubako iteretse Kimihurura. Benshi muri mwebwe mwashyize muri galeri za smartphone zanyu, abandi dufite amakayi ariho amafoto y'inzu, dufite byinshi bijye biriho amazu, amakaramu, bike. Kigali Convention Center, abenshi twarayisuye. Kigali Convention Center ni inyubako ubundi y'akataraboneka kuri uyu mugabane wa Afurika. Ni umwihariko wo gusigasira umuco n'amateka by'Abanyarwanda bijyanye n'uko inyubako iteye. Yicaye ku buso bwa metero kare 32,000 mu ishusho y'icyo umuntu yakwita mu viringo, cyangwa se inzu ya kera mu Banyarwanda yanababwarwamo n'umwami w'u Rwanda. Yewe nyuma y'uko nyakatsi ziciwe burundu mu Rwanda, aho ishusho y'iyi nzu yaba isigaye gusa ni Nyanza mu Rukari, ahabitse mu Rukari amateka y'Abanyarwanda ba kera KCC. Kigali Convention Center iri mu mutima w'umurwa mukuru w'u Rwanda. Ubusanzwe iyi nyubako hari igihe igaragara mu mabara y'ibendera ry'u Rwanda bitewe n'amatara bahisemo. Gusa nanone bitewe n'igikorwa runaka cy'ingenzi gishobora kubera muri Kigali Convention Center cyangwa trend, inyubako ishobora kugaragaza andi matara atandukanye, igakora ibara runaka, kwiyandikamo, kwishushanyamo, cyangwa se igishushanyo gishaka kugaragazwa. Murabyibuka nk'igihe umwami wa Maroc yasaga mu Rwanda icyo gihe. Iyi nyubako
yacanye amatara igaragaza amabara y'ibendera bwa Maroc. U Rwanda ruri rumwe mu rwibyibuka. Inyubako yubatswe mu gihe kingana n'imyaka 7 uhereye mu 2009, isimburanwa na ba rwiyemezamirimo batandukanye kubera akazi kenshi kari gahari. Habanje ikigo cy'Abashinwa cyitwa Beijing Construction Engineering Group, ariko iki ngiki ntabwo cyagendeye ku muvuduko wifuzwaga n'abari batanze isoko mu Rwanda. Isoko ryongera kwegukana ikigo cya Turukiya cyitwa Sama, ari cyo cyaje kuyirangiza mu 2016 nyuma y'akazi kenshi. Iyi nyubako yatwaye akayabo k'amafaranga arenga miliyoni 300 z'amadolari y'Amanyamerika. Aya n'amafaranga ubu ngubu wagereranya yuko ubaza mu Manyarwanda yangana na miliyardi 285 na miliyoni 750. Hari n'inyubako muri Afurika ihari iratwara mu mafaranga nk'aya ngaya. Kigali Convention Center ifite hoteli y'akataraboneka Rotenbro inyenyeri 5 izwi cyane muri Afurika. Ifite ibyumba 292 birimo 101 bisanzwe, 5 biri ku rwego rwo kwakira abakuru b'ibihugu na kimwe kiri ku rwego rwo kwakira umwami, n'ibindi byumba 68 byiyubashye ku buryo byakwakira abandi bayobozi bakomeye baje mu kazi mu nama. Hari n'ibindi byumba byihariye 5 biteye ku buryo byisanzuye cyane, ibyo bita Junior Suites. Ifite icyumba cyo kuraramo, uruganiriro rwisanzuye. Ni hoteli itangaje cyane, ifite igikoni kigezweho cyabasha gutekera abantu 4000 icyarimwe. Irimo piscine imwe, restaurant imwe ihebuje y'urumweru igezweho, ndetse n'ibibuga bitandukanye irimo n'icya tennis. Umuntu ushaka kwicumbikamo byamusaba ko byibuze ijoro rimwe yikura amadolari 250 mu cyumba gisanzwe, arenga gato 230 by'u Rwanda ku cyumba giciriritse. Naho icyumba kigereranyije kiri hagati na hagati wakikura amadolari 700, arenga gato 500 baza mu Manyarwanda. Hari ibyumba bihenze cyane, icyumba cy'amadolari 3900 nawe urabyumva. Ni icyumba cyagenewe abayobozi bakomeye barimo nk'umukuru w'igihugu. Kigali Convention Center ifite ibyumba by'inama birenga 18, birimo n'icyumba kinini cyane cyakiriye abantu 2600, ariko bashobora kubera mu bindi bikorwa bitandukanye nk'ibitaramo cyangwa se ubukwe, byose byishyura akayabo. Ibindi byumba byubatswe byifashishijwe ikoranabuhanga bituma bashobora guhuzwa bikakira abantu 2000 icyarimwe. Bisobanuye yuko ibyumba byose by'inama bigize inyubako bishobora kwakira 5000 icyarimwe. Kigali Convention Center ni inyubako ifite parking munsi y'ubutaka, underground parking, ishobora kwakira imodoka 180, ikagenda parikingi rusange akiri imodoka 650 ziparika mu mutekano zisanzuye. Cyakora kubera itambiriza ry'Abanyafurika ntibizagutangaza iminsi mikeya wumvise urutonde rwahindutse.